Halo lur, ketemu mana yang channel YouTube Andre 1TR. Tadi ceritanya dino iki aku cek nang sekolah SPH iki lur. Sekolah Harapan Palembang iki lur. Iki jane acara lanjut ke sing wingi acara lomba soccer kalau aduh apa lah ceritanya ya. Iki orang balik iki lur, siap-siap gitu nih balik. Mungkin enak ini kojo lur iki lur. Kojo lur pintu iki. Ini pelanggarannya acara Pal TV ya. Ya. Oke ya. Pal TV ke Palembang ya. Ya ayo melakukan ya. Ayo. Memang aku benar-benar jangan main dalam video kerja. Speaker ini udah tinggal ini speaker ini nah ini renang api ya woi lompat kok ini jadi ya kedua kilo Iya. Wedi ra kalau lompat dulu. Nyapa wedi? Masa ra wedi kan? Nyapa wedi? Pernah apa biar lompat dulu? Gawean atus kali kok. Sering lumban berarti kowe biyen. Wah, yo. Masa? Oh, tak sering lumban biyen kowe? Iya. Edian. Ngene iki dhuwur ngene iki. Oh, iki mah kurang dhuwur. Dhuwur ngene iki masa wani kowe lompat. Di berapa meter kira-kira dhuwure kowe? Paling kita enggak enak 10 meter. Enggak enak temen-temen 10 meter lah. Oh. Wah, apik juga kolam renang ya. Ngantuk ora kowe? Wis ngopi. Padahal wis ngopi orang edan. Ambruk ora iki lendet. Ora lah. Aduh. Iki dekne balik lur dek nunggu penutupan iki. Kalau penutupan paling jam 6 kok omah dhewe ya. Iya. Iki ngon kolam renang sekolahan SPH iki ya. Sekolah Harapan Palembang iki. Cabangnya Jakarta iki cabang sekolah iki. Iya, kayak. Boleh Bapak. Ayo nih. Masih telepon lur. Ya Pak, makan mulai iki. Arab ringkes. Anak-anak niku, mlaku niku. Kita tadi di belakang itu. Lawan ndi ku? Lawan ndi? Lur, tadi ceritanya iki baru rampung nih lur. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have